Yung kotong jangan macam. Yung kotong jangan macam. Ya, kamu nyuruh cetak teman. Lagi dari dadah. Jan, apa kaki Jan? Jan, cek Jan, Jan. Engkau ada Jan boleh bunyi kaki Jan. Jan. Tadi kaki mati ongkui Jan. Jan, Jan, cek Jan. Jan, lagi nggak mati Jan. Jan, Jan, mati Jan. Jadi nakimku, Jan. Arah apa pan Burawir, benar? Lain tre. Mayu mayu. Arah apa wi? Tungkan macinan mati. Apa? Apa mati hari ya? Mati dah remah wi. Iya mati. Aduh nyawut. Penyakit apa wi? Aduh penyakit dari ya. Keng hari sing ala tan macinan sabun. Bahli mulin hari ya aku rumah teh. May bingko awi, siyang ko karo ngala. Cik macan mungkin cuma nyaman do. Segala. Di sekolah ng ko yung sala. Iya sekolah bingko. Orang bui cek iya boleh. Iyawin ko tamo lang na kulewi. Iya sampai dewi. Udah selamat kan? Itu jangan dengan aja. Iya. Ini kok mulai ngerti ya? Sabar.
berdinaga akan macam naga kiri mati kau. Iya mati. Sakit ah. Munasrin tak sakit. Ikan tanganku kan macan kan hilang sabtu. Iya. Tadi kaki anu tangan macan ngamuk. Tadi kaki tolong kan. Akhirnya pro bi kaki tolong. Kan mereka ditandingkan. Pancan macan anu. Tak yang kulit tak gara-gara singkong. Yang kau semua orang ini, engkau tak andi maksud untuk matiin kan macam naga kesenangan. Jadi kaki kan lo tahu ini dan macam naga kira gitu. Ah namu, engkau tak tahu. Jadi itu loh, tempung bersih mati. Iya bener. Timbang bersih mati jadi. Berarti nara menitang nasib di tang macan. Yang jam kaki minta agak tapi engkau gantian lagi. Injak wis tak wis. Engkau tak nyaman TV itu kaki dulu. Kalau tang macan dulu aja. Atau orang kan. Ini maksudnya iya wi. Yang kau tak nyaman TV sebab si materi ya lantaran dari engkau dia. Mungkin benih lantaran dari engkau tak kira gantian lagi. Tidak tahu. Minggu lagi kesakit. Yang kau semua orang aku. Iya tak. Engkau tak ingat si materi. Iya. Itu yang harus apa juga dia ngajuin jadi dia. Dan kau kaki ngelamun itu juga, engkau ngelamun apa? Yang lamun jadi lah. Kaki nggak ini. Iya ngaram beti benda banyak kerjaan baru. Saya mulai dikiki ini kaki semua itu. Iya. Timbangkan kepikiran, yakin kau kepikiran tak kerja. Wis tak wis. Ini sebulan ya. Tinang kau mulai